Jangan lupa subscribe. Padamu, hai kaum remaja, ingatlah selalu nasihat ayah bunda. Kebebasan pergaulan itu sangat berbahaya, apalagi muda-mudi antara kaum remaja. Ingatlah selalu nasihat ayah bunda. Kebebasan pergaulan itu sangat berbahaya, apalagi muda-mudi antara kaum remaja. Padamu, hai kaum remaja, ingatlah selalu nasihat ayah bunda. Kebebasan pergaulan itu sangat berbahaya, apalagi muda-mudi antara kaum remaja.